kusho uyabona eza lapha enkandla ke azikwazi ukuthi dumelana sidumelane bakwethu uyabona lento ukuthi sesokwazi ukukhuluma ngezinto ezenziwa abantu bakithi kube yithi imali eziphumayo ziye kubona zingayi kwabanye abantu awu madoda kwasengathi sesidlulile kulolu khetho sengathi sesiphathele uma sidlula kulolu khetho sizokwenza ezibukwayo nabe kade besizwa ngendaba bazosibona ngosini asidlali sizoshintsha yonke into ephuma endleleni